Angikubingelele mbukeli kuphinda kuphi lapho nisibukeleni khona njengamanje emakhaya. Siyathemba ukuthi usaphatheke kahle mbukeli nje uqada kuzivula kuyona leyo phone yakho. Uma ukuthi sibukele ifoni ngatikile o TV yakho ukuthi sibukele kwe TV siyakwamukela kakhulu. Siyacela ukuthi ungabusanyaka nje ubuhlalanye nathi njengoba sizokuthulela indaba engiqathi izokuthinta mengasothinta wena direct but izothinta umuntu mhlawumbe omaziyo ophila ngaphansi kwesimo salolu daba esuluphethe namhlanje mhlawumbe niyazibuza ukuthi lo muntu ungasizakala kanjani noma wena ungasizakala kanjani udaba ke lolu olubucayi kakhulu kodwa ngenhlanhla sikhona ke isixazululo engicathi mhlawumbe singakusiza ngaso namhlanje njengoba namhlanje nje sikhuluma nabalisa abathathu abaphuma ejele ngolesihlanu nalolu esiphuma kulo ekade begwetshwe udulika jele ngecala lokubulala abangazange balenze kodwa ngebhadi labo bazithola sebeboshwa bona ngosizo lokwaMpongose Attorneys kanye nenhlangano iJustice for Prisoners and Trainees Trust benza isicelo sokwedluliswa kwecala phecelezi iappeal nalakhona inkantolo enkulu yasePietermaritzburg ifike yathi bagwetshwa ngephutha emveni kokuthi sebehlale isikhathi seyiminyaka ejele behlalele icala abangakaze balenze bedonsa ke lapha nesigwebo sika Dilika jele amagama ensizwa ke kukhona lapha uNkosinathi Mthembu kube khona uSimphiwe Ngcobe kube khona Wiseman ke asithathe sikubeke ke mbukeli odabeni laze uyinsizwa Umthembu phela niya ayibhuthatha engakusho nje ngalula suku nami ngathola okukhulu kumangala yabo ezinye izinto kuyijethi uyaphupha kanti awuphupha into eyenza ngempela yabo kwenzeka kanjani wena uthi uba mina kufika amaphoyisa ecothe imini mhlawumbe o past 12 yaku1 kanje yabo afika afuna umunye umfowethu yabo angicela umfowethu akekho ngibajethi uyafunda mfowethu benza uhasta la eDropin ngithi akekho kuthiwa hayi alright awumfonele ngithi hayi ngisathatha ifoni yami ngisathi ngiyafona kube kuthiwa uthi yakho yabo ngoba mina nomfowethu amagama emsafana mina uNkosikhona okay yabo yeah ngicabanga ukuthi babefuna uNkosikhona ngicabanga ukuthi bajethi mina ngiyayiphika manje how kwabo kusuka kwendaba lo ngaboshwa ngathi sithi sizama na bail yavala yonke into impilo yami yabo uma uboshwe ngisho abantu mhlawumbe sokubathemba lesikhathi kuze mhlawumbe kusiza abantu ngibonga nje nawo usisi wami yabafowethu ngibona ngempela bakwazi ukuthi bebe nami nobaba kanjalo yabo noma uze uhamba emhlabeni naye inhliziyo yakhe iyimpi iphatheke kabi ukuthi uhamba nje uboshiwe uba ya ngobushawe stroke ugcine ishona kulo nyaka mfethu eyiphephisa manje siza kithi yazi ngabona ukuthi la mangaphumula ejele mhlawumbe ngizosangana yabo kwanzima kakhulu eyiphephisa ngalokho mfana ngithi yazi ngoba nalowo muntu angimazi yabo mina ngumuntu uyiphilela nabantu ngithi ngifuna ukubuza ukuthi lo muntu okuthiwa nembulele niyamazi kwenzeke mhlambe yini ebenihlanganisa naye bengenza kuthiwa nize niba ngabasolo bathi umuntu oyebamba inkosi yabo mina ngimazi kwalowo muntu into ebuhlungu kakhulu ngendaba lo muntu mina ngihlala ngishona khona ke la kuthiwa kwenze khona isigameko sengihlala kwenye indawo kudala ngahamba lapho kodwa sithole sesenkingene eyodwa sonke singazi ukuthi kanjani asazi ukuthi uthi ilo muntu obe ufakazi wenkantolo obeyizondela thina noma kanjani kodwa thina lento ebesiboshelwa wona asiyazi ngempela so lo muntu onaboshelena umuntu wayabulawa ebamba inkunzi wayebamba inkunzi kusho ukuthi washaya umphakathi washona kodwa ke icala lagcina selijika nathi yembodi ngithi icala lagcina selijika nathi ngoba kwakhona lapho kuthiwe lento yenzeka nini ngabona 9 ekuseni lapho kangisemsebenzini naStefano omsebenzini wena kangisebenza naStefano not ngaleso sikhathi ngoba kuthiwe icala lenzeka Monday so nje kubebhlungu kakhulu ngoba abantu abaqale ukumbopha mina obaqale ngawe ngaphambi baqhubekele kumfowethu siya kumfowethu nje baqale babopha mina sesiya kakhe ngokuthini kuthiwe angazi bafuna bani ubhuti wakho uyabo kanti uzoboshelwa kufana kwamagama ukuthi uNkosikhona Mthembu uNkosikhona Ngcobo so usho ukuthi babe ufuna uNkosikhona Ngcobo wagcina eboshwa kanjalo isebe so nje impilo yasejele ngazi singachaza sithini ngithi ngifuna ukuza lapha ejele phakathi niboshiwe lapha isimo besinjani bafowethu yabona ukuthi uthatha ngosuku lokuqala mhlawumbe uma ingane yami nangu usisi wami angibafonela bo ngifika lapha kwesifika ngoba bekhala yabo befuna into abayifuna abafuthu yabo
kufanele befakele imali njalo kanjani ngaphakathi yeah uyasatshiswa phela nakhona iboshwa uma ufika ke tshela usuke nawe lala phansi usuke kombhede ufana ukuthi uyahlanya nto usuke kungathi ulahlekile ubothi nengqondo ngathi akunako ukutshela umfana obulala umfana mina ngeke ngisho ngamshayisa okwengane encane yabo kodwa ikhuluma ukuthanda ngoba uyazi ukuthi la ukhona la akhona ngeke kwenze lutho chance bekutshela futhi hayi lalela kuthina siyagwaza la kwandoda mawuseka amandla sosebenzisa ha Butchathi into ezenzakale ejele ekunzima nezinto besizibona kwazana iziboshwa ukuthini uhlala ungadli so nje ekuningi kwasejela ngazi ngachaza mthini ngaphambi ngigwetshwe nito ke isikhathi singakanani kuba wathi unyaka noma 3 months ya unyaka no 3 months skinje isithukusini sidli habishi zonke from day 1 kuze kube nayo kuze kube ulosihlanu sidle kabishi njalo kukhonye ukuthi sikwaziyo thina njengamanje so ngisho ngamanye amazwe ngabantu bama-veg ngikhoza ama-veg asiwakhoza sengijalo ukuthi umuntu ufuna ukumkhipha acabanga kabili angalokho ecabanga amavorsi yeah ngenkanda manje sithandiswa ngenkanda hayi no sikusifuza ngoba yeah fayisidle lokho sinikwa khona ihabishi nje hey bafowethu no kuyazwakala bafana hayi sibonga khona lokho kodwa sobonga kakhulu wena Butchatha kuMpongose Athonia sobonga kakhulu futhi sobonga ngoba kwathina asikholwanga mekuthiwa ngolosihlanu kuthiwe siyagoduka sikholwanga kodwa uMpongose simbonga kakhulu angazi sombonga sithini kumanje asinalutho akhulutho izinto enaboshwana izama empilweni yonke into kuphelile Butchatha asinalutho mfethu angifuni ukuqamba manga asinalutho sengiyasho nase South Africa yonke ukuthi abantu abasichaza asina next nje iyabhede South Africa ngenye indlela ngazi ukuthi bengabe bengenza kanjani ukuthi mhlawumbe banyuse nendlela zokuphenya amacala ngoba indlela abaphenya ngayo i-wrong kakhulu and uma ukuthi wena ubhekene naleso simo uyivictim yaleyo nto leyo ukuthi ube kuyicala uhleli uzo-oppresseka bacindazela kakhulu kuyimanje thina sagwetshwa umuntu oyi-witness uthi akasizwe isiZulu kulando isixhosa akasizwe isixhosa yabona nje into yenzeka nje thina ukuthi singayibiza ngani so umuntu oyefakaza ilimi zomdaba akazazi isingisi akazi yonke into wayekhuluma ngani hayi wayekhuluma inkinga sinayazi yabo lento lento ukhuluma phela zona isixhosa kodwa ngale kodwa isixhosa oyimasazi yabo kodwa nje futhi nami engathi nje ngabonga kakhulu kuna impungo sathoni ayisize kakhulu ngoba nami beke kwesikhathi ukuthi mangicabanga makuthiwa impela i-appeal iyabuya kuthiwa isigwebo siright angazi mhlawumbe umuntu ngabe mhlawumbe ngiyasabengizehilela bengisengiyinikile uthi ngoba ubona ukuthi ngoba nje ingane zami ngashazi incane ngabe ngibothi hayi vele ngophuma sezinabazulu kwazona bona ngiphuma sengiyikhehla 25 years ngoba ngiboshwe because noma usibuza isigwebo sasejele mothi udilika jele fanele bangihlala isikhathi singane nejele 25 utho 25 years nakhona nakhona hayi ukuthi sokhipha so that ifile lakho silisebani ku minister mhlambe nje 27 30 years angithi azibonje lezi zinto lezo so nje ejele ngizoba ebantwini nje abaningi ijele angazi ngalichaza ngithini so ijele omunye umuntu angimfiseli ukuthi engathanga yakhona so into yenzakala ejele ebhlungu ayakuyona kakhulu ayonda yomuntu right no kulungile bafowethu kulungile ake siyibambela ingxoxo yethu kwamanje sihambe silaphana engomeni sisithandiwe kunjani ngiyaphila futhi njani siyaphila uhlobene kanjani nalamadoda lamadoda unkosikhona Mthembu ubhuti wami uphakathi then mase kuthi laba abanye bebengomakhelwane la bengade ngihlala khona before so uhlobo wami bulapho nabo yeah all right so ubuvele unethemba lokuthi wena kuzolunga egcineni ngoba nawe ubuwazi ukuthi abandakanyeke kuleli cala ithemba baba benginalo noma kwesinye isikhathi beliye lingilahlekele ngokuthi indlela icala elahamba ngakhona kwangenza kwaphela wonke amathemba engangithi nginawo ngendlela okwenzeka ngakhona all right so ke kodwa waqhubeka ulokhu ude uyobabheka ejele yeah isimo ekhaya besinjani
Yo isimo ekhaya besisibi kakhulu kangangokuthi ubaba wathi bantu abami ngiyabona ukuthi leli cala alihambi ngalendlela okufanele lihambe ngayo. Benganjani ukuthi sithole ummeli ozokwazi ukuthi asimele. Ngathi mina baba uma kuukuthi ubona kanjalo angiboni ukuthi ikhona inkinga. Wathi ngoba ngibona icala ahlali lathatha mhlawumbe unyaka wonke icala lingahlali. Lo hlehla nje. Yes. Lize laqala ukuhlala icala sesitholile ompungose laqala ke lapho lahlala. Nalapho uma ngabe sehlala kwaba khona lezo inkinga lezo ngoba kwakushintsha ama statement. Iyona inkinga yayinkulu kakhulu ke leyo. So lahlala ke icala lokwaze kwabe kuthenini ke bayagwetshwa ke. Okay, nalapho sebegwetshiwe wathi ubaba bantu abami noma sebegwetshiwe ngiyayazi impilo yasejele ngike ngaboshwa iminyaka ngiboshelwa imeda ngingakaze naminyeza nga-applyela i-appeal ngaze ngigcina ngiphumile. Angifisi umntanami ukuthi ahlale kuleya ndawo akusiyona indawo engahlala umuntu ophilayo lapha. Uma ngabe engahlala laphayana okusho ukuthi uyophuma mina sengafa. Nalapho ngaleso sikhathi iminyaka esesicabanga ukuthi mhlawumbe uma ukuthi bayagwetshwa bengagwetshela phekwayo sasicabanga kuthiwa imeda iqala ku-10 years above. Ezibe ngabantu abangakaze beze beboshwa sasicabangela leyo minyaka leyo. I-day yokuthi before bagwetshwe kwathiwa bazogwetshwa. Ngaleyo day leyo ubaba akakaze eze ngelast day wathi akazizwa kahle akazokuza ngosuku lokugcina ngoba sekucacile ukuthi bayagwetshwa. Bagwetshwa ke kulo 25 years. Kulo 25 years ngangingedwa ekhaya. Wawungekho umndeni ngangina kwakuyimina kuphela ngangimele ubhuti wami. Kwakunzima kakhulu kumina ukuthi ngidlulise lo myalezo loyo ukuthi ubhuti ugwetshwe u25 years. Ngabatshela sase sithi asingamtsheli ubaba ngoba njengoba kuthiwa lo 25 years akubona nalo 10 years bese ucabanga kuzoba nzima kakhulu kuyena while njengamanje engekho right. Nangempela samqambela amanga ubaba samtshela u10 years agwetshwe wona. Wayesethi ke na ke kulo 10 years ke bantu abami asiqhubeke sifune iappeal kumpungose aqhubeke simele. Sahlangana nompungose yaqhubeka iprocess up until kuze kufike ekuthengini kubuya ama document yonke leyo nto leyo. Uthe sekubuyela ama document sesiyazi idate okube ebhlungu kakhulu. Uba ubethi mangabe ehleli nje ngonakeli lutho kuhleli kumnandi. Umuzwe esekhuluma indaba yakhe uEwa. Sibiza ngoEwa ke kahle kahle. Athi bantu abami yazi angabe umntanami la khona udlile na. Ngiyayazi into yalapha ya. Lapha yana uye uthi uphethe ukudla uthathe lokho kudla kuthiwa ngeke uzudle wena siboshwe. Uthathe kuchithwe. Athi ngiyafisa ngazi ukuthi le ayenzayo ummeli njengamanje eaphila ngathi ngaphumelela kungabi namathunza amnyama. Hayi baba kuzokwenzeka. So ubaba imphazamisile le yanto leya ngoba ubumbona kwesinye isikhathi ukuthi iyamudla. Ngoba into ebethi noma umfonele ungekho eduze kwakhe ukhuluma enye into athuke sekhuluma lento le. Yeah. So ubaba ke ugcine ngokuhamba emhlabeni. Ayish ngo May 7. Before May 7 after iphasika lalinge 2027. Yes 27 ubaba wangena esibhedlela engeniswa ikhona ukuthi ushawe stroke. Yeah. Ekshayweni kwakhe istroke wangakwazi ukukhuluma kwazi kwaba uyahamba wahamba nge7. Hayi befesanga ngikuthi ukuthi ubaba uze uyahamba uhamba idate sesinayo ukuthi uya ecaleni ngomhla ka31 October. Akasakwazanga ukuthi ambone lo muntu ekade kangaka ethi ufisa ukuthi aphume. Yo no kulungile tatwethu siyabonga kakhulu ukuthi usilandise bayithu udaba lobuhlungu kangaka. Phephisani bakithi. Uthabani Mpungose lo wempungose attorneys. Mfowethu asibonga nje sibonga uNkulunkulu ukuthi asiphe nje amandla ukuthi sikwazi ukubhekana nezimo ezifana nalezi. Yeah. Izimo ezingekho alright empilweni zabantu. Special abantu mebesuke bengawenza ngamacala. Ungcono umuntu ohlala ejele ahlale asho naye ukuthi nami ngamosha lapha. Yabo. Umuntu meyihlala into engekho kuba kubi kakhulu njengoba echaza ukuthi kwade kushintsha istatement kuqhamuka lesi ngiyakhumbula nje ukuthi
kwidocket kokuqala istatement esasikhona esasisho ukuthi kuno eyewitness obabonile khona kwaya wasekuvela ukuthi hayi lo eyewitness ebekhulunywa ngayo useshonile kwaqhamuka seqhamuka omunye futhi eyewitness yabo kwangade ngingazange kukhulunywe ngayo so ama technicalities ke asuke esetshenziswe enkantolo between estate abashushisi kanye nabameli mekuliwa indaba yecala. And enye into eyaba imbi kakhulu umuntu owayedila nalo icala leli as umagistrate wawumbona ukuthi indlela alihandlisha ngayo ulifake kakhulu enhlizweni and seku too personal yabona ngobe ku right mekuthiwa angisho ukuthi ku right ukufaka umuntu kubhlungu yabo kodwa kubalekile ukuthi icala mawudila nalo ubusubheka phela ukuthi okay noma ngabe lo ufile noma kwenzakaleni but lo la uyathinteka yini nezinto izinto ezimenza ukuthi ukholelwe ekutheni uyathinteka uyabo not ukuthi ubuke lela side lokuthi lo awulimali kanje then usubuya ngala usune anger ongakazi uyibona uyabo so ziningi izinto ekutheme kufikwe high court inkantolo yazibheka amajaji ke sehlangene azibheka ukuthi cha la akuhambanga kahle and khona nenye party futhi hamba ya violate amalungelo abo engeke ngidisclose njengamanje la emsakazweni nokuyiyona futhi eyimbangela yokuthi siqale nendaba ye civic claim sizoqhubeka ke nalodaba abafuthu sibasize kuyephambili until baze bakhokheleke bese kuzothi abantu ke tjatha babhekana nalamacala abaningi kakhulu kodwa indlela umsebenzi omningi ngakhona nangendlela esisebenza ngayo abanye uthola ukuthi omunye uselahla ithemba kaningi uthola ukuthi umuntu umkhipha nje uselahla ithemba omunye azacace ukuthi hayi uxabana nawe wena omsizayo uyayizwa leyo ngenxa yokudelay kweprocess yasenkantolo iprocess yasenkantolo iyadelay angeke ukwazi ukuthi uyenze wena umpungo sisheshe futhi ngisho ngana komunye ummeli nalo ummeli ufuna landele same process uyabo ilento engiye ngisho ukuthi angikwazi ukuthi ngijabulele ukuthi kuno client obaleka ngale kuwena ummeli eze kubameli bakaMpungosi mina bese ngicelebrate leyo nto ngenxa ukuthi lento exake lo munye ummeli uMpungosi efunakala adlule kuyona abantu ke baba ne frustration bese majele ngoba aba understand umuntu uvela abone engazi ukuthi akwenzeke manje wana ama record kunzima ukuthola ama record abantu yabo nje afuna uthola ukuthi nje kwisystem nje abanye kuze declare ukuthi cha ngeke aphinda atholakala kunabantu nje uthola ukuthi ufuna ama record ungawatholi kuphela o2 years phela o3 years kuze kube ngathi hayi wena kushuthi wena mmela umsizi ngalutho yabo izimo kabantu abasuke bebhekene nazo yabo no kuyezwakala kuba mfethu siyabonga kakhulu nanga ukuthi nje kube impumelelo ukuthi abafethu bagcine bephumile utholakala kanjani manje abasebenzisa ukuxhumana nawo no siyatholakala kwi Facebook page lethu